Palapalaya tuhane te walatala te tupu ke lata mai afia whenei. Kua whai tangata he motu hakua ma se whakawhua e tahamato tāne ke male pele kilikiki I la kapa. Kua maua he whaingua whakapuloa whala to polofo ke langmataya ke tau whakahoranga TV. Whakaulwai he whai whasi ka whala tau koloa mai lewe kianga ke tau unga he motu. Kua liriu mai tu e tau e ke kawho lewe ki manu ke he langmataya motu. Haka manako ke whamaheno ni e tau langmatai ke lata moni we. Kua awhai tangata he motu hakua ma se whakalutukia e tangata tāne ke male kirikiki la kapa ke he awhai iumu e kua male atu. Ko he whewa ia tupuapa mama kefu ne kua whakahokua e ke mga hana mo e longona talo ko ia ke he male ke mga hana kua whailikuai. Tua hai kua tua I hana ase kai nā kaila whai whakamorianga ia mai he whai malulu sinu ke he tau talahawanga nei. Pesa ni kua lali whalo ta matakai nanga ke langmatai atu ka ia pihia whoki ni mai whalo tangata ngahua mai he whahi malolo seno kua nā kai kautu e tau lali ange halo tōru. Koe tangata ke ua ki anei ne kua mase whakaofua e ke he malepele ki ukiki. Koe taha whoki matu tāne mai he maanga kuliku ne oki oki a ia ke male I vaia ke he tau e kua mole atu. Koe matu tāne nei ko Reverend Tumua Tālangi lahi whoki hana ngahua, koe akua ko mai Ekalisia Kirisiano niwe, ma ilo akua ngahua katofa ia ke tau maanga ko vaia, mutalau mo namukuru. Koe ahonei kua hoko mai whalu hana tau whanau, mai tau mangwhaoa ke lātai, moi whaliri whaanga, mai hana tau toi mga aho ka whakahokua e ke he aholoto pungpungi, he Ekalisia I Makefu. Kua fuakia I he Kautaha Pasifika TV, whala tau koloa fōu, ke langmatai ke tau whakahoranga he whahinga ho whakuloa he TV niwe. Ko Minakau Pasifika TV ne whakatū ai I lalo hefo he tau langmatai anga mai he Ministry of Foreign Affairs New Zealand. Ko noanuanga ke tau pohala ke langmatai tau whai whakuloa he Pasifika ke fuakia atu ai tau whakahoranga TV. O tamai e lo tōru tahatangata insinia ke whakaako mo e whaki se tau pohala ke whakaonga I e tau koloa nei. Ko whala to koloa ne ko moa mai him te Pasifika ne ko fuakia atu ai ke whahingo whakuloa ke he taha whakaloanga he aholotu he whai te pamole. Tamai ke te koloa nei ke fuafua e malolo po ke mita ki whewhe tau whakaloanga ka moa mai he tau satellite. Mei whafo pia whokini mo e tau whakaloanga ne kua whawhanua he TV niwe ke he tau loto kaina he motu. Ko pehe mai e takitake whahinga hoa whakapuloa ka Trevor Siakia kua lewe mana koe whahinga hoa ke moa e te koloa penei ka kua tau uka. Whiawhia lahi ako moa he mga honei, mai amana ki ke whakamuka e tau ngahua. Tau se whoki e tau whakakuanga ke he whahi te pamale, mai tau pulotu whakataha mawhalu he tau tangata he whahinga hua whakapuloa. Kua whakaua he whahinga hua whusika e taha papa mahuinga mai tau kaloa ke langmatai e tau puipuianga ke lata mai tau manu unga he motu. Ua e tau he ngahua e whahinga hua whusika mo e tau langmataianga mai him te Pacific Community ke whakatakataka e tau whakaluanga mai tau palananga hua. Hai ai tu kumikumianga ni kua tau selo tōru ke lata mai tau numela unga he motu. Tōru e mena lahi ni launch ki he mamea lefu ko e pepa ko e reporter ke hako e survey ni tau sia e whakataha e whahi fisheries. Pia whoki mo e kautahe ko SPC. So ko tau kumikumianga whaka scientist e rani ne kumikumi ke hai tau numela unga ke hai tau tōra motu. Ko e whiha mori e tau numela ne kua linga ke toke e whiha tōra motu mo atu whoki ko e whiha e numela unga ne kua tātu e tau matakainanga tau tōra motu minu salat. Ko mai ke ai e tau koloa nei ke langmatai ke tau puipuianga he tau unga mai ki sia whoki ko e marikisi po ke tohia whetau matunu mea lai tau unga he motu. Ko e tau ua whengamalima ni tau whia he whakatuwhono e tau unga nā kai mai ke tātua i ki New Zealand. Ha ko e tau hokota ke whahinga hoa whunua toa kaungu sieka ni ko pehe kua ki sia ko marikisi lahi e numela e tau unga ne kua tātua i ki New Zealand. Wai kua liwa lo tōru tau se whoki e tau kumikumianga whakamakutu ke he tau manei. Ma nei ka mo e tau kumikumianga whaka scientist. Mua whoki e tau teitaha. E taha mana lahi e motu tōru whaatala te tōku ai wha iloa te tōku ingoa tau baseline data ke whakanumela.
ki loa do to ha ki mai ke do to ke tau sto mata fon pia foki me mai ke do to ki tau si ka do to ke ngoi tau puha to policy ha ki whakangahang te ki iliwikian e tau manu me do to mo ki muitua ki tau recommendations i loto he pepa ni mo e mahuinga ha ki loa do to le to puha la whaka scientist pia foki ngia ko ingoi ono manga me tau puha la whakamotu do to ni mo ko hane mahuinga lahe e manu me ki do to mai ke me do to ha ki sia to e mahuinga ma tonu mela to puhala ki uta ki viveki e manu ne ho to ko uma ke la te mo tu ho nui ha no to to mo ko fai ono wanga e mta ko psika ke liu fai kumyanga ke kisia ko merikisi na kai tonu mela unga he mga ho nei ke whakatatai atu ha kua whakatu nā kai mai ke tātu tau unga ki tamu tukehe. Ko hoko mai te tau e ke kawha manu ke he motu, ke matutaki ai tau ngahua ke sia moe lamatai atu ke tau manu ne haha ke he motu. Mole e toko hongo fūlalo tōru mai he pakuranga clinic i New Zealand ne whenanga mai moe kua whakataka ke lamatai ke tau mankuli, tau pusi moe tau puaka. Koe mga whakamua ni ko whamahani ke hoko mai i lalo hefo i mtakau South Pacific Animal Welfare, poke sports, ne lahi tau ngahua ke tau mutu ke he Pasifika. Ka pehe malo tōru kwa manako lahi ni alo tōru ke o mai whakamahao ni ki niwe, ke whakatū ai alo tōru e mtakau ni whakahingo ai koe Rock Vets. I loa mai malea e uasiau e manu ni kua whakamau hefo ke whailau mataianga, mo e mapisi fo ke tō tangata ke kumilau matai mai whakaonga i e tau mga holo tōru ne kua fuaki noa, me nā kai whaitotongi foki ke lata mo e tau vai ne kua whakaonga. Tal hau mai takitaki mtakau nei ko Sasha Noel, pese ni kua lali ke tuku hefo e numala he tau manguri ke motu, toko lalo anga ia ni e tau manguri tāne ne kua tātua i ki Pulitame, mo ka lali alu tōru ke whakahoho he tau tangata ki tātua i e tau manu. Koe taha whakatakaanga foki ke tau manu nei ne kua tātua i ki kliniki, mua atu ke he tau kuri, kua tuku ai e tau koloa microchip ke mai ke ki loa, ko hai ni kua pule ai ke tau manu ia, me mai ke foki he whahinga hua leo leo ke whakaoanga mahalo tōru tau kisikisianga. Ko tau koloa ni ko whakaonga, ko whakatope mai he whola tau mtakau, haka manako ke langmatai e tau manu ne haha ke motu. Pehe mai mtakau, longa fuki, halo tōru tau pipi, ke tau kola, kai ke ko manako e tau tangata ke moa, mai ke halo tōru ke ua tuai kliniki he tau tūlanga hua e whahitapu nei, ke he whahinga huwhanua. Amanaki ke whakakatoa toi, tau whakawanga ke awhiawhia hatuloto, tau tuku whenonga mtakau ke he awhleile. Koe laulahi tau koloa me tau whakawanga. Nei kua, asitope, mo e fuaki lamatai mai he whalu ne kua whakamore manako ke ngahua, mo e tau manu i niwe. Manako ke tuku atua e tamana te whakalofa ke mga whaaha Reverend Tumua Tālangi hako halo tūro tau loto momoko. Pakausi mai hinei e tau wala tāla tutupu mai pōne, ke nono wha muninipo.